saya termakan oh hano hano merumatanya ya termakan saya sini para সকল দেবমা থিজাম langwani বয়স ini 62 বছর angka junior basic ni headmaster kontong langka ba okay abo himani kai corona no hanjago bai ke hamle bono aro test khamen pore positive mamon pore jibit langka angkai jibi ni itlang pore 7 din 8 din 9 din kothai o negative manjaka negative manjangmen pore bono nogoto hoinani se better treatment emagi apani atlangmen pore aro kisha nini negative positive kinba doctor ni je kichu bono tam hunai kichu ani ekta kunti distibong ingkha ajaga thangai na bo kasi injection wa pore bokti thangka bini emna to kaisa hapani kaisa rup saskosta abota kai amne to basically bo parani kaisa senior topmost senior educated intellectual bo bini kobi mane sahitya tui abahai literature group bo jotoshto ekta sunam tongmani chini parani bo para ex para phang second the ex first para phang mani bo ngai bini besamasa kharaptam sajak nuya kare bo mia 6 tarik hapani awar theijalangkha ngai chung chini parani changhur kamini bo hai kaisa intellectual বুঝিনাই সেইকরং শিক্ষিত এবং जोंनो সময় বিভিন্ন জায়গা जोंनो एडवाइस रेनाय बरक कमाबाय चेंखर कामिनि कायसा मूल्यवान बरक जों हारिका कमाखा अमगने जों सांगतिक आं चिनि पारानि अंगै बा पारानि जत बरंनिनो जे बन जों कमाके बखाव बले नांजाक जों बखाव बलेकेनो যন্ত্রণা কষ্ট बाहाके बुक खायजाक ओंखाय ताइतो abono जों सानाय जे सर्ग थाङै सुखि शान्तिते बास खाय दंथों आबहायनो सावै आं बिनि मागै इसोरनि प्रेयार खायनाय प्रेयार खायबायदा पेन्डेमिक नि गाइडलाइन रकनो बबो हायके मानि जागै दाउ बिनि फाइ थाकनाय रक मं फ्लाइ जागोन थाङै अच्छा बिनि पेन्डेमिक बदो अ पेन्डेमिक पिरियड आव जथेष्ट एलार्ट दंमानि फुङो जथेष्ट मर्निं वाक खायो टिकुतुं बा निनि लेबु माने चिनि जेटा लेबु पुतुइ टिकुतुं ग्ला ग्ला खायमान टिकुतुं बाय अबर बनो आं बबाय प्रायनो मर्निं वाक मालायो एबं अबाखते जथेष्ट बससे सचेतन किन्तु बबिनि कायसे उइ तमानि हिंगाय बरिको बरं खामु हरदा फानदुको बरं खामु किन्तु सासकास तमाबाय बनो अक्सिजेन जेखाने माननाय जिबियो तनानि क्षेत्रे बकिसे सयबो उइकिनखा हिंगाय जिबियो बा अवेलेबल या अक्सिजेन सेई जागाव आरोनि मेडिसिन बा बेटार ट्रिटमेन्ट मागैबो हापानि आतलांखनि हांखाय मेडिसिन आरो अक्सिजेन नि फाटकाय आबनो एडजास्ट खायमियाना मागै बिनो लांमा चमानि मेन कारण नों खागावता
kaisa gujob tongo je GBO ba treatment center tlangjak na thiyo nei aborong le norok bisik puitu khai obo ki obo related datong na abo hongkai sanani khe kosto ngana kan jehato anga jaga present kriba tam hongkai ba aroni bono thangpur hongkai aro bo beta treatment magi nong khormani oxygen sohono hongkai a jaga thangai aro kaisa injection remani yagolo bo injection rubai sini yang langba chalong kani samani khok tabo bong noroni gochamari tabong bini busla khut tongo bongni tangmani bisingo okbor samani da saya termata hano Cuidado.
matana ayuk ni barakebo sansaro tong maya kaito ni thaniyo ketil matana salsaya karmatana oh hano angle hano merut matanya ya karmatana salsaya karmatana oh hano angle hano merut matanya ya karmatana salsaya karmatana